Bisa duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas ada nama kalau mai berguna di dunia tapi rumah malam cebutan kabe. Mas ada nama? Abi dia sareng balan-balan abi sing kelas genep anu garan. Anu karase pada nampilkan bobodoran anu namanya bin surang. Lain bin surang, bin carum. Bin carum. Mau ngapain hapunten Bu Pak Yo. Di carum na benten tilu sanes. Mesterna oge sanes rupiah, kurel, kuyen, $1.000. Bila yang penasaran, saksikanlah di layar kaca TV Anda terdekat. Selamat menyaksikan. Musik.
Takol calung nasihat. Takol calung nasi bareng, nasi bareng, eta ngaranna kekompakan. Ya. Takol calung nasi bareng, nasi bareng itu kan. Hiji, dua setengah, siap-siap. Jadi kalau lompat, siap-siap bersedia kuda-kuda tuh. Kami bareng nakola. Takol calung nasi bareng, nasi bareng. Ayo guys ya. Hiji, dua, tiga. Salah paham dia. Nah, kalau lain sekali belum syuting. Nong. Oke, siap. Hiji, dua, tiga. Hiji, dua, tiga. Takon calungna, aku hutuna. Lain takon calungna aja, karena kolak dia maksudnya. Nanti kebancing mana kebayun? Sok. Nanti kumaha ke urang? Endek hulu. Mana kita kahal? Kita. Oh, ayo. Yap. Ayo. Kita pas gitu. Bisa. Gitu. Yang saya gancang tuh. Sudah. Oh, deui. Eta pe eta. Deui. Ini tuh makan seni bisa. Nakola pakai seni, belakang seni, nakola pakai seni. Apa? Oh, pakai panakol sudah salah. Seni kemana sih? Hah? Seni tak hadir. Maksudnya nakola pakai seni, lain baru petak-petak sudah pakai seni nakola. Ayo kemana pun? Ayo mah. Maksudnya? Pakai nada. Oh, pakai nada. Pakai nada. Udah mah tuh pakai nada. Sok melempok anak betul. Nanti tuh pusing mana mah? Pakai nada tuh yang suara ada. Ayo. Oh, titir ke. Titir ke. Ya. Baso. Oh, enggak nyeleo kira-kira yuk. Ieu ngajarkeun tuh ulah salah wae atuh urang mah keseun. Salah mane belebuk sih. Apa titirkeun? Oh, di kahadapkeun ya. Bisa kabeh? Mun geus bisa kabeh siap. Hijikeun ya. Hiji, dua, tiga, hijikeun. Hiji, dua, tiga. Ya, sepuluh latihan. Bilang hiji, hiji. Ayah mah dia tahu latihan. Hiji, hiburan orang kenalan heula. Kenalan sareng
orang dia dapatkan peribados di buanan adanya. Kenapa kamu cek peribahasa budak orang ayeuna mah pada aya peribahasana. Terkenal maka sayang, makanya cinta. Begitu berpengalamannya. Kalau sudah kenal, tentu kamu tahu. Kalau sudah tahu, tentu kamu mau. Lalu cinta pun datang. Asik, terdengar maka dapat sayang, sayang makanya cinta. Diajar ngejahnya, sok, mana orang diajar ngarana? Sok, dikenalkan ke orang dia. Orang di baik, ayo. Ngarana sa? Ngarana Mang Yores. Mang Yores. Bisa ngejah ya? Bisa. Ngejah bisa? Bisa. Contohnya ngejah ya? Ini Budi. Ini Budi. Ini Wati. Ini Wati. Ini Iwan. Ini Iwan. Budi dan Wati. Pepeklatan. Nah, tetangga orang. Oh, oke, kita udah bisa. Tinggal nadana. Do re mi fa sol si do apa? Apa? Oke, do re mi. Do re mi fa sol la emang. Do re mi fa sol la si do re fa sol la emang. Do re nya. Do re mi fa sol la si do. Balik ke. Do si la dok mawana. Si la sol si la dok. Do si la sol pa mi re do. Do si la sol pa mi re do. Oke. Ngerti siapa tadi? Mang Yores. Yores. Saya aja nak. Anak ama tembalan. Orang nembalan. Dibaca nama. Orang dibaca nama. Siap. Oke. Anak ama Dibaca nama. asa ayah Dibaca nama. Dibaca nama. hai aduh Orang dibaca nama. mana deh anak ama dibaca nama asa ayah dibaca saya. Oh, anu kadua nama saya. Bejaan. Bejaan. Anak ama Dibaca nama. asa ayah Baca saya. ya Dibaca Yores. sobat satukan. Nama saya Yores. Oke. Next. Siap lah. Siap. Iya. Do re mi. Oke. Do. Kasih nada. Do. Nah. Do. Ah, Do. sama kadang-kadang malu. Oh, agak aku tuh. Nada deh dong. Do. Do re mi fa sodok. Sodok tahu sudah sodok. Ya nanti kok teh. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Ini sudah juga. Lo hutu mah boleh. Do. Masuk.